Muri Zimbabwe abantu bagiye gutora, abenshi bifuza impinduka nyuma y'imyaka ubukungu bwarazambye. Abasesengura ibintu bavuga ko ishyaka ZANU-PF riri ku buyobozi risa n'iritazarekura ubutegetsi. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yavuze ko ashyigikiye kwaguka k'umuryango BRICS. Modi yabivugiye mu nama y'umuryango i Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Ibihugu birenga 20 byasabye kuwinjiramo. Abimukira barirwa mu 7,000 baheze muri Niger kandi ntibashobora gusubizwa iwabo nyuma y'uko abasirikare bafashe ubutegetsi bafunze inzira z'ikirere n'iz'ubutaka, kandi ibihugu byo mu karere bikaba byarashyizeho ibihano bikomeye bijyanye no gutemberera mu mahanga n'ibijyanye n'ubukungu. Abenshi mu bana bahunze intambara muri Sudani ubu bazahajwe n'imirire mibi. Abatanga imfashanyo mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Andre muri Chad binubiye ibijyanye n'ibura ry'imiti, kandi basabye inkunga yihutirwa mu by'ubuvuzi. Naho mu Misiri amata agiye kongera gukoresha umuyoboro wa Suez nyuma y'uko ubwato bubiri bugonganiyemo ejo kuwa kabiri nijoro. Uyu muyoboro ni umwe mu nzira z'amazi zigendwa cyane ku isi.